अखोई कैटेगरी कांगलुप मरी खतंग हाइजरंगे हेतारे अहान बा कांगलुप से करी कोगे है मतमदा अखोई करी करी करम हाइना अखोई मतम जे सीजन गदगे है बसकी मतंग दनी अहान बा कांगलुप से अखोई कमदा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है यामना मरुसु ओइबा इंपॉर्टेंट अर्जेंट है दी खुदक तौदब यादब एमरजेंसी ngasi tahuda yadaba adugu marusu oiba urgent and important ahan ba category ani suba category sina urgent but not important ahum suba category sina important but not urgent aroi bagi category sina not important not urgent thuju thuba mathok ta daba adugu marusu oidaba aham bagi han laksari aham bagi se kaina matamda maru yam oiba very important very urgent karino ya maru ngasi tahuda yadaba hai targadi kaino नहाजेंगे दमकतदी स्कूल चटपा सुधी थागरे को स्कूल नतग नोय ऑनलाइन क्लास तौर हेरोने आई हयेंग यावगे या क्लास तो यारो ngasi यावदब यारो अर्जेंट ngasi यावदब यादब एंड आल्सो इंपोर्टेंट मरुसु ओइबा अमाय तौदना आईगी नुंगती की क्लास यावबा अरु थबक तोबा कांगुइर मागी ऑफिस सबा मागी थबक चटपसे अर्जेंट ओइ ngasi तहुदब याति हयेंग तौबे याति ngasi तहुदब यादब ngaतने अरु मरुसु ओइ अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट अहन बा कैटेगरी से मदुदा ऑफिस काबा नत्रगा अंगांग स्कूल काबा नतर ऑनलाइन क्लास यावबा अनि सुबदा असाइनमेंट गा पिरक तारगदी असाइनमेंट कोना अंचित तोगे या पोंते हयेंग पिगदब हयेंग सबमिट तोगदब असाइनमेंट दो ngasi तहोगदोनि सो इट मींस इट इज वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपोर्टेंट खुदक तहोदबसु यादबा मरुसु ओइबा अदना असाइनमेंट एग्जाम परीक्षा जाइन संग मतम थागे या पोंते मान पिरिब टाइम डेट कनो रूटीन दुदा आई थाहोगदुनि हेता डेट शीट दुदा अदुना कोना थाबा यादबा कोना तोबा यादबा अर्जेंट एंड मरुसु ओइबा एग्जाम ले रे असाइनमेंट ले रे अमाय तौदना कोई तुम हे होगलगा टॉयलेट चंगबसे हयेंग सटकेदा हयेंग ओइ तोरगे है या पुलब हयेंग तोरगे या पोंतेबा याम अर्जेंट ने को अर्जेंट ngasi तौदब यादबा एंड इंपोर्टेंट ngasi फुंगलदि हॉस्पिटल लेवदुनेबा अदुना चाक चाबा हयेंग चागे या पोंते नुमि खुदिंग एगी चाबम थोक चाबा माय तौदना इंपोर्टेंट एंड अर्जेंट से करी करी नो से यंगिरो इंपोर्टेंट ने अर्जेंट ने तौदब यारो सिमति सोइदना तौबिरो सेकंड तंग लाक्सरगे सेकंड कैटेगरी से कइनो है मतमदा नॉट अर्जेंट याम थुबुदि मथक तादबा ngasi तौद्रसु याबा बट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोबेबली अहान बा कैटेगरी दगी दबो हेन मरु ओइ अरुगा कोइना ख्वाइदि याम तौगदबसु सिगा नि सब कैटेगरी सिने करिनो है मतमदा अहान बसे याहुंगन हौबसे याम मरु ओइबको अदो अर्जेंट दि नते हयेंग ओइ हौलगेदा हयेंग दगी सम तौगिबदो अदि इट इज नॉट अर्जेंट बट वेरी इंपोर्टेंट केनो इंपोर्टेंट ओइजे केनो मतम ngasi ayu ngan hek hawlu matamda ai ngasi ke nomit se ai phattaba thabam to tawning oibo afa ngata ai ngonda kana gata ngata tawning ngane ngata hawlaga uire leba mi kana lege ngata hawata ai kenom di tawning ne I want to do something why sit bani khangde lari pasa bani khangde yungi thabam to sam bani khangde ai khung phiron sudok bani khangde I will do something productive ai kenom di tawne amai tawdana yahongan hobase hakchang gesu yamna phai aduga aigi numit khuding productive oinabge damang tasu yamna phaba thabak ni aduga tohum thokba aduba khoin tawdaba kaino da urgent oidaba exam ni hai targadi tawhiduni ko sidi yaro jing dune ba adubu sidi exam nati ko na hayang hawla su ya hangchit hawla su ya aduna yahongan hogat base not urgent but very very important asai ozana habi habit semba khopa mayam do aduda achieve tawge ha targadi yahongan hawtare pung mari hawtare manga da hawtare aduna only yahungan hob khak mate ko urgent di oi da ba du important oi bise yamaru gam la kaino ham larik pa ba assignment to bana tab ko larik pa bise yam de maru oi ba adu urgent oi da baduna ni summer vacation da assignment ji kunthang pire ba ko tha ma gi summer vacation tha ma do assignment to roi du ni ayeng da ngai ra kan to du ni karam de school yora to bu yor natra अदि इंपोर्टेंट होय बादु अर्जेंट होय दबि ने बतौरी तो मै तौदा लारिक पाबसे परीक्षा बो yang wali dah metric pekha thaga dab kangu ge harjene as mars ta thaga dab du ngasi di july ni as matam ngata tha taruk tari nipan leiri ai gona par nakshala kana sum dile tor tam suma padab ngasi di param tar ga di hayang prekha me ada matha saroi du ni ko adbong sai hagi ba orin dang di par ge hayang tu par ge hangchi ti par ge masen dagi par ge sum tokhi matam da pekha di hayang da ngai le rame horen da ngai le rame adu kan de pa bu sunang ro as sahi im parak tro bu hujik parak du na pa da dum sakhi du ne ba kano ye pa ka thang ta mayam ye pa ga
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯍꯧ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ very important ꯌꯥꯍꯧ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯕꯁꯨ very important but not urgent ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯒ ꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ but not urgent hayeng torju yai hayeng kon chaura tor lore kan aina heng kon class 12 ka kar kan afa mi pulla lore na khal le re ana sum yei thok pai tar se yei thoi da thaba ngata ne aduna aha bagi category khang be ore yamna maru oiba ngasi mak ta huda ya daba ani su basina maru bu di oraga ngasi to dru su ya adu bu si gi se ani su ba category se si khari yamna to biu ngasi da su exercise to su ya bi ko exercise hachang phana leiba se yam maru oi loi khang ai na hai da su ya re ಅದು ಹೈಯಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತಂಗೆ ಜೈ ತೊಗೊಳ್ಳೋರದ ಹಾ ಕೊರೋನಾ ಫರ ತೊಗೊಳ್ಳೋರದ ಕೋ ಅರೇದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾದ್ರಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ತೋರಿಸು ಕಾನಾರ ಹೋಯ್ ನತ್ರ ಅದುನಿದ ಅದನ್ನ ngallingayda ta hobong mathok tai adu bo khoina sum urgent oi da bagi sum delay to thok ani suba category sini ko not urgent but very very important exercise to very important not urgent larik pa very important but not urgent afaba mi ga wari watai sana ba mokoi ga friends very important but not urgent yahu ngana hoba very important but not urgent thubi mathok ta de hayeng tor su ya ahum suba category da lakjara ge ahum suba category sine kari no hai matam da urgent yam oi ba as ngasi ta udar sume haya da maru dit kem to oi sine khayam tor ja khoi na jen khayam to jes ahum suba category